Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Joint Action Committee kalapen banab pelong da kacing ki ka baklem bu por. Kaban sedang naduk arfu atrik ugeyong araja pusan. Perkadi kacing ki kan long hatu ber taknyang East Giant Hills District. Kani kadi kacing ki man kanglat igitok kit dobulat. Kadi ka rajong kici isi bukan tup ya Giant Hills Truck Owners Association, Meghalaya Commercial Truck and Driver Association, but ka all Giant Cement and Clinker Transportation Association. Kila shimmi kani ka rai, hakajinya lang kapag kila pelong hakanyo trik uyayong hapramer. Kadaw baka isi ka shimmi kani ka rai, kaday na marka jing pampatyaw, kikar kana penmi dobulat. Hikajing tawa ka isi, kataban penkiwi ka dor, baiket sa kakatsan spot ng ka shitan. Uchaman yung ka isi uba, biyang chua chulay, ulaong baka isi, kradab ay dek shiti, si ikar kana penmi dobulat, badan ha East Giant Hills District, bakladab lu ban penken mawiki, Henry, nakalian kiti ikar kana penmi dobulat, imsim lapat yaw yung ka dor, barka isi kambansi ban pelong da ka jinyaki. Ban kangat yang baru dikalikit dobulat bat klinker berkediban sangat rekam. Bat kani karai kadai tangi kali ki bakit na lumshnong syasa. Ni kalian kesen JAC Joint Action Committee wa Giant Hills Truck Owners Association Commercial Truck and Driver Association plus driver owner truck owner waga cement all cement clinker transportation ida seni ni kesen ni panai ni diau ceden wa em gawi ni ga isu ko komii ya kini ka kam kit tamba apo ri Giant na Meghalaya yo e de kini ko bor ko chat upat ba unulang ro wa em kini ka state e kamtam ni to ki perlo kiwan lagi celah goper em gerai gua rai ne em isu ko komi kini ki meeting go mani sedian ini dia benta kini ka gua chamjing ini ke pos ke kam kit tambah kam tam dor ke mor dai da rai de wi gerai gua kini arpo atrik kini arpo atrik ubnai wa san ubnai wa so arajar arpo san da chimbi isin don digerai go khang ti na kam ka punja strike ya gitu kiri kiwalai na ni kiri jo kit cement jo kit lingkar upum poi bedek ta lum snom sa Assam sa bar Meghalaya ne ba ile ong am tu em kubiga chiti em kubiga isu ko da chim de pompoi kelen sodong kam ta bi di factory tu am te lum snom kim em respond ki kai itu tiwa I demand ini gedor to yo il kamnu to yo gedor bahara kam khasan spa ka cito tado ne I kepor bo ikil de kodiko bo ikil ti por kam cito reply ka kam ci artia tam em le gi tele de reminder er ki de reminder em respond ka kadang di chimbi ga sindon ni por to khang sro ni ya kidu kiri kit mar nik ti factory yo lamo po lum senang lena terakhir terbentak dan kayu on dengan kur gila kejar na pak kena ke kubur pak kena kelosai corok state Meghalaya yang am so dong teluir wa kini ku jo imbenta kena ke kam keri kam motor kit ke ba wa usnya pa ki krek lang ha kena ke strat ki ke dauman kena ke atrik na goso arajar arboson itawe kam jo pemani ke pos de bobi he tai ha to ber taknya kam chok yo biga the JEC korin ko chna hi report le idm ko issue wa pemi ko win issue wa do government jo promi government ka do wa ndio ki ikdaga piloting go biang ka man kani ta le lianga apo state Meghalaya im thode kam ta mi gini dila ko ta siman dai shalom chilok kalam tumo im pin thodi ke pung igni ke jing kwa yang jing dimana dui gini ke ri ke not po lum stong terater yu po chi Assam e ba ichia mi ke dor ko company kate ya pe ka online igi we
kiwan bo factory wan sen factory gi mugi ambai kamai kan spak meriang yo kaman i ujo senia bam no sakon pendat gi yung kesam ne kam kit kambak ne kam tam ne kam trok ichamiat betul dorong wa kan oman kan ngaji wa pras pak tengah siton bagi pras pak san fa tengah siton every kindai spak him baika ketika mon ketika bor hakiki heli bot di man to pun hai bai gari himjo snyawi igri bot chimbi igrai sindon be khal surabi sindon ka igri bot rai be diga indefinite strike ba ikan buyo ini di mana im kerandian ni da chimbi iwa to ya teli teno ya sok tilang i luar ini i sen yu amile sen kan pok ni gaji isi ikan buyo iyo kuai im kerandian Jadi itu ketika strike kehukuman dari JC, mbak kajimut ini mensuarakan kebaik dari mut kota apa Meghalaya ada pas dengan rate yang government. Dia ada pas dengan rate yang government. Ini company the change yang di gudam yang di work sebuah asam. Change ini dah ha asam yo kuli kebaik dari karuman karangai. Tidak sehingga di gudam ni mak aku. Hejing itu uga Meghalaya betul direbut dengan government. Pendam do igi yagani gudam nopo Meghalaya lain no jasam. Karena ini tidak umat ikam kinong sikam yang ke JC desong berkat desong bertinggi. Oi pembaik digajo ugi gesur, oi perelang. Dacim gerai wa ku fix no yagrit. Hejing itu kekit kebat nalom senang asam simen kengkar. Hejing itu simen wan gua to apa Meghalaya negeri to man lailo iki kam jo. Depan to man dokat yagi negeri gua lai lom senang satu asam. Kan buyo itu geret ko di mani si khasan swachitan new strike to man kadang lai ba. Hejul por tentu iki triggeri wa isim dia yami tuan por kenang wa yogi wele yeni tinggal dengan akmat demi. Juga next ke majan nagi triggeri le kursiap tu bahagi wa lari yo ageni bagari man bajingjok di ikitri le ikitri senong tri tau hejing itu begini kamu. Di nikit bok yang bagi paralog para George ngiru kit kiai kan ikan kor bang kiai basion bagi nikit gaba naga marjo ni nang ni centia syasam di ni aware bagi nya one stop tilang kantam ki try kali kunjur ki driver kini dan bertalang kan ke di straight bagi ini dan bertalang kan ke akhwar tarik bikin kit kiai bali kini kadi kiai basion jong pada jong but ngira hi nilai ur anam la kanu si ku ban la ibe ni long ilang baswa jo ni di ikarpat si si bakin yashim kani kalin ko senjang bangin job khmat la banta kamai kaci yaki ni ibri unri ibri ko khasi hoi wa ulangam ulangam centia le baro khajjo kani ka bridge